Tin, market update. Nvidia, tabira prome publicly traded company kuno sadije, ku ta worth $5 trillion. E market cap di Nvidia ta 5 trillion. Kiko ta market cap? Bata kwe ture outstanding shares, ture shares ang kuta pa fo, pa ainda man ami po compra, bata quer stock price, quanto to custa pa share, anto sino ba tayo market cap. Di kung ilega 5 trillion, ayer tabati ng GTC conference kami nata, ang conference kami nata anunsya ture produkto ng ture partnerships ng kunanta biting in the coming years, anto investors nanta obi contento kasi paso nanta going crazy on the product line. Apple tamit abira $4 trillion company. Di kung, well, tating reports ng kami natabi sa ko, nanta obi contento ka Apple iPhone 17, nanta contento ko innovation, anto varal ng biggest market China, tabi nendo hope de iPhones na. Ang mas, Federal Reserve, kutay Banko Sentral de Merca, a decidido de cut interest rates com 0.25%. So, o que significa? Well, ora, a Fed cut rates, isso significa que o que está custado o interesse que você paga, ora, bo fia sem, vira menos. Então, varal companhia não, que tem hope growth, que tem hope crescimento, que tem invertir hope sem, para não por develop ng produkto ng tabira o contento sa costa ng menos sang para fia sang i-invertir ting ng kompanya. Investors lang tami tabira contento na compra stock so ito significa ko a kompanya ng ting mas wiggle room pa ng sang para fia sang ato invertir din kompanya ku ta lead to more growth pa a kompanya qual po lead to increase in stock price. Candela si Maki no está na candela. Tin, market update ko Joey. Masasaka ba? Tra Papel.